سلمان قالوا ملت ما بندست نصيحته کی هفته چوی من کی عیب و کمانی خوبی هفته درمانی بچه اف خبردانا که از بیشم نقطه وی عول جوی ملت ما کتبه از مسلمانم ایمانم بخدای از وی کلمه عول جویره نقطه عول یعنی درد و کل خو اولا گرم خدای خو را راست بن خونیزی که خدای خوب بدن عالی کاریش خدای خوب خوازن سرکفتم دست خدای بیاش بیر و نکن ابي خدای عزیز بک عزیز که ابي خدای رزیل بک خدای رزیل که ابیا اولا ام نابر خو خدای گره باش بکن جبیر و نکن هر تشتکی که دست خدای دابه تب نیارتیاب خدای راوی نکارش خدای بستینی تشتی که بخوازیش خدای بستینی یا جی خدای بدته گره تو خدای لهف بن پروبلم که نابر تو خدای دات نبه یعنی تدخوازی خدای مال بدته فقط از لهمبر خدای درکفم تبخوازی خدای آلیکاریت بکه اما ته خدای قبول نکی خدای وقت عزت و شرف ناکنسیب اویا نقطه عول مدور دا هم داکر ام تف هرچی اوی کت بجه از مسلمانم حسابکی خوباش بکن دگل خدای خو ام راست ببن توبکی بکن دست خو بکن یا ربی ام اجتب خینتر آلیکاریش کس که نخوازن داری خیر المبکی اویا نقطه عول نقطه دوی گلو ملت بخوینن بخواندن ام پیش ده هرنج بیر وانه کند اسلام داجی آیت عول خدای گوتیا اقرا گوتیا بخوینن آیت عول خواندنه ام دو خواندنه دا گلک شپارا مانه خواندنه متنه دما کن بخوینن مثلا خواندنجی نک علم اسلامی بتنه هر علم که فایدهش انسان را هبه بخوینن علم اسلامی بخوینن برای کسی که بناوی اسلام حلال و نکه ام درتن شکایت کن ام بجم ملت بناوی دین حلال مدکه عیبا مایه که ام زانا بن کس که نکاره بناوی دین حلال مبکه اویا یک دین خوباش بزن بن کی خبردانه کی گوت خبردانه و نل گورا دین ببجد ویالی دارم خبردانه تنا راس ننه علم سیاست بخوینن فهم بکن راست و چپت کدایه دنیا کدا دمشه املو کنا حال حاضر ام دعالی سیاست شرعی دا جی محرومن اویا جی عیبه کما مازنه ام جاهل و نزان مانه علم تاریخی بخوینن دیرو که خوب زان بن کی کنگی سه ظلمه و خیانتی دگل وکریه کی دوست بترم مایه ما چه غلطی کریه ما چه راستی کریه کنگی ما باش کریه ما کنگی خراب کریه علم تاریخ بیا بخوینن خیانتی کنگی چه بیه چوا چه بیه خدای عز و جل چمات قرآن پیروز ده او قصه حکایه و قصت وان پیغمبرش مرا گوتیه چماش حضرت آدم بگره حتی حضرت عیسی خدا تف حیات وانش مرا گوتیه درسن جوراج عبرت چه بگرن تاریخ بخوینن ام تاریخ دا صفرن ام سیاست دا صفرن ام جعلی علم اسلامی دا صفرن علم تکنولوژی دا ام صفرن اویاش بیروانکن های مش دنیای تنه اویاش عالی علم دا گرم چک خویب علم معرفت و زانبون مجی هبه ام وردا براستی فقیر مانه نقطه سیا کجمارت سگلک لازمه بخبتن برا پره و هبه برا زنگین بن ملت فقیر خاپاندن آوان گلک رحته حیله کرنا لوان گلک رحته فروتان آوان رحته ساندن آوان رحته فقیرن پره وانتنه دمک انسانه که فقیر به هیدی بزمان شرف اوی ضعیف به اخلاقی وی ضعیف به میرانی وی نامینه عقلی وی ناخبته گاوک انسانه که معیدی وی والا با عقلی وی ناخبته بیاش بیروان نکن ای چه ویل دریا به هر کس کی آلیکاری آمد که از وی تشتهانه بکم آگهدار ویا بن برا پره و هبن خباتک باش بکن بخبات قلب سلمانات زنگین ببی پره هبن تی علمکی باش بخوینی تی مالکی باش آوا بکی تی تکنولوژی که باش تخی دست خو ای ملت حرمتا تبگره ای ملت نیزیکی تبه لورا پره تهه ایرو دولت پره وان هیا ملت خو نیزیکی وان ده لی اوک فقیرن هر کس نیارتی بوان رد که ایرو ملت شعبه وان ده پرا دایه شعرك بعربي هي دبي أرى الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا مال عنده مال فالناس عنه قد مالوا دبي إنسانك دبي أتماشدكم إنسانك بريوان هي هر كس آلي وان دا چه نيزيك يوان بلورا بريوان هي لأبيك فقير ملت جوان دور كتيا برا بريوه هبن زنگين بن كارو خباته بكن زاروك يخب دن خواندن علاقه خب خادر راس بكن وان سي نقطات خوازم جوارا بتيخن بيراوه وبديع الزمان خدای رحمه خلی که خدای جیب که جنت 100 سال بره کلمه که جملت مرا گوتیه ده حب نخوشین مهنه او هر دو نخوشین که دگیجن هب یک آدنه چید به یک گوتیه ام فقیرن یک ام جاهل و نزانن دمک ام فقیر دبن و جاهل و نزان دبن
ام جهبت كيفن ايجا پرچه دبن جبیر وانکن افد مصیبت هانه دما کت فقیر بی دما کت نظام بی هر کس دکاره خیانتی دگل تبکه دفرت خوازم کلمه کادی جو تبارا بیشم تیخن گوی خو ادنا و خود هفی کلمه بلا بکن نبیجن کی مفروتیه کی خیانتی دگل مکره وی کلمه بیجن کس کی نکاره ما بفروشه انسان بشرف ناین فروتان ولكن خیانتی لوان تکرن وی کلمه بیجن جبون اوی خیانتی کنه ده هر رزیل تر ببن لدما قلت كي مفروض تخو بقيمتك ام بقيمت ننن هر كس بيجن كي خيانتي دقال ما كريا دما قلت في كلمه دوباره بكي اوي خيانتي كريا هر دم رازيل تردبه ابياج عيبه كما يا جارنا اميكي كلمات خبتين ام بيخو بچوكتكن اي وجوها بكسكي خيانتي يعني كسكي نكرما بفروشه انسان مسلمان عزيز ناي فروتان اما خيانتي دي بيراتي كرن دملته خن احد دا ایک پیغمبر خیانتی کرن و کس کی نفرت پر خیانتی کرن اویاش بیر وانه کن ام خوای وی ریاهانه بن خودی ایمان خو خودی خورت بکن پشت خو بدن خودی ندن کس کی بخواینن برا خودی علم و زانبون به علم دین و دنیای کوم بکن برا پره و باش هبن جبونه و پره خو گلک تشتات کار بکن وان هر سی گاوا کبه باذن خدا امج و کم ملت دی ببن خوشکو بره هف اف خوای نهانه ور سکناندن هدی ملت حيلة المنكة أو خيانتي تقال المنكة ربي عالمي داري خير المبكة ما بقاري خدا ببا إن شاء الله يكيتي كتاك نابرامة علم زانبون تخد دستما إن شاء الله فريب حلال بك نسيبه ماكو أم محتاج إنسان نمرد بأخلاق نبن وكاس كيج مرة نبجن من برادايته تجي الهمبر من فياكريا إيرو في بأخلاقيش مرات بجن من برادايته تجي خوينا خوريتيا يعني برا من جان لته أبجي عيبا ما خوينا خو بري خلقيك وجهرت به أبجي عيبا كما يكو علم مهبة ما في غلط يعني نذكر خادمة تبا هدايته يصلح بك إن شاء الله أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق أما بعد اتقوا الله عباد الله يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أدبرت عرفها كل جاهل معناه أيها الإخوة إذا يأتي الفتنة أصحاب العلم وأصحاب الإيمان والعقل الكبير يعرفون هذا فتنة ويحاول أن يحذروا الناس ولكن الناس لا يسمعون كلامهم لأنهم أقلية وهم يرون الصغير كبيرا ويرون الخطر أحد ما يسمع حينما يأتي الفتنة وينتشر ويكبر ويدمر كل شيء هو الباقي الناس هذا فتنة حصل ولكن العالم الذي حذر ونبه لم نسمع كلامه فليكن هذا عبرة لنا إذا خرج عقلاؤنا ونصحنا بشيء اسمعوا كلامهم إنهم ينظرون إن شاء الله بنور الله عز وجل هناك أثر اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله الله عز وجل يعلمه بعض الأمور فهو يتفرس يرى بعض الأمور قادمة فيها فتنة ولكن الذي لا يرى الفتنة لا يصدق وبعد ذلك يحصل ما يحصل نرجو الله أن ينبهنا إن شاء الله شان بردر حسن البصري أن ستوري إمام هان سير نور كومر بروبلم فتنة سون في سير دي سمار إمامنا دي فت دي سمار نار مرت الله عز وجل دي فت دار فتنة دي بروفر فورتالرتي الفولك من إنجن ستول بودام ناي داري كاريكتي من نور كومر بروبلم وأدا لاجر ألت دانتيا الله سيداريكتي دار بروبلم من دانتيا بلير فورسنت إن شاء الله بيسكا بروفا هورا بودي سون فورتالرتي الأوس ريكتيفا إن شاء الله قالوا بسلمان أشبير بانكن حسن بصري عالمك بحترى بقدر قيمته بيعطيك فتنته عالم دزانن زانا دزانن نصيحت لواتكن كهدارية وان بكن أما مع الأسف بيعطيك فتنته بلاق عالم كيمن عالم جدما كتبين دنجي وان درناك وكسكي كهداريناك كسكي شيارنا بفتنته ومالا وخراتك وهرتش داويد به والله فتنك هاتو مالا مخرابو هات درباس بويد درباس بو كردين درباس بو بجوارا دي هاتو درباس بو وغوداري نكر حتى كو مالا وقربو ربي عالم عز وجل فتنش ما دور بخينا بلاو مصيباتش ما دور بخينا يكي تيخي تيخنا برامل سر عدالته سر مرحمته سر ايمانه مشيار بك فتنش نابرا مراك ان شاء الله
ما بقرنا نزيك خو ام نزيك خدي بن ان شاء الله نزيك سنه پیغمبر ابن عليه الصلاه والسلام لسر اخلاق اسلامي واخلاق پیغمبر ام جيانا خو بردوام بكن ان شاء الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا وانصرنا على من عادانا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه يا أرحم الراحمين، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فانتقم منه واجعل كيده في نحره يا عزيز يا جبار إنك على ما تشاء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.